ibaza umuntu uje iwanyu akubwira yuko aje kugukiza ababyeyi bawe, ati barakwanga baraguhutaza kuko bagira amahane menshi, tuje kugukiza. Ariko uwo mutabazi yinjira mu nzu akinjira n'abasore b'inkorokoro bafite imihoro n'imifuka mu ntoki batangira gusahura ibyo mutunzi. Mbese wafasha abo batabazi bitwaje udufuni wanyu cyangwa wafatanya n'ababyeyi bawe kugira ngo mwirukane abo bajura? Iyo ni inkuru nto cyane, ariko ni inkuru imaze imyaka isaga 70 yanditse mu maraso y'abaperesi. Ni inkuru ibihugu byinshi byirengagiza ku bushake. Ati ntekereza ko byaba ari uburiganya. Ibyo by'uburiganya ni ibiki? Kwizera Abanyamerika byaba ari uburiganya. Ubwo burahari bisanzwe, ariko mu by'ukuri tumaze kubona byinshi. Nk'abaturage ba Iran sintekereza ko hari ico tutabonye. Turabizi ko nta birenze. We know that this is nothing big. Kwizera abanyamahanga Abanyamerika byaba ari uburiganya. Uku niko Abanya-Irane babona Amerika, ni nk'umujura waje mu rugo. Niyo mpamvu n'uyu munsi kwigarurira Irane bibabera ihurizo, ni nk'inzozi mbi warota wicaye. Ariko gutera Irane ku butaka buyigarurire mu mibare ya gisirikare n'imiterere y'isi ntibishoboka. Iyi si Iraq, iyi si Afghanistan bamazemo imyaka irenga 20. Muri iki gihe turimo, mu gihe amaso yose y'isi yerekeje kuri uriya mugabane, kandi Ayatollah Khamenei ntakiriho. Abayobozi bakuru basaga 100 barishwe guhera mu gitero cy'umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu. Ariko nubwo ikirere cyuzuye za misile, ubutaka bwo buguma ari umutego w'urupfu kuri buri wese wagerageza kohereza ingabo ku butaka bwa Teheran. Iyi ntambara yatumye igiciro cy'ibitoro gikomeza kuzamuka kugeza ubwo cyageze ku madolari 116. Ibi si imibare yo kuri televiziyo gusa, ni igiciro cy'umugati mu rugo iwawe. Isi yose irimo kwishura ikiguzi cy'inzika itarangira. Isi ihagaze ku murongo w'urugamba, nawe uri ku murongo w'urugamba, uri kwishura ikiguzi. Ibi ngibi kubigusobanura biragoye. Ntekereza ko utapfa kubuzumva ko impamvu umugati wahenze iwanyu byatewe nuko iyi ntambara ihari. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye abantu benshi bakomeza kwibaza: ni iki gituma ibihugu bikomeye cyane ku isi bitinya gutera Iran mu buryo bw'ubutaka buzohereje ingabo? Drone, intwaro za nuclear, impamvu iri ahandi. Kugira ngo wumve impamvu, ugomba kumva amayeri abiri ya Teheran: uburyo iwabo imisozi miri bifaru by'intambara, geographic shield, n'uburyo Nzika y'imyaka isaga 70 yubatse urukuta rutamenwa mu mitima y'abaturage. Nzika yatangiye mu mwaka w'1953 ubwo umuyobozi w'ubutasi bw'Abanyamerika CIA n'ubutasi bw'Abongereza MI6 bahiritse ubutegetsi bwa Mohammed Mossadegh, wari umaze imyaka 2 gusa atowe n'abaturage. Mbere y'uko ubugambanyi buba, Amerika na Irane zari inshuti z'akadasohoka. Abantu benshi ntibabizi, ariko muri Teheran niho hari ambasade nini ya Amerika ku isi. Kandi si ambasade yonyine, icicaro gikuru cy'ibiro by'ubutasi bya Amerika CIA muri Aziya yose cyari giherereye Teheran. Ariko ibyo zose babirenzeho, bica demokarasi yari itangiye kubyiruka, biyitirira ko ari bo barinzi bayo, wa mutabazi w'umujura twavuze. Babiba makuba yazahaje Iran kugeza kuri uyu munsi. Mbere yuko gusobanurira ibyo neza, reka gusubiza inyuma gato. Turi mu mwaka w'1938 ubwo Ubwongereza bwari bwarigaruriye uburasirazuba bwo hagati. Amavuta yose yo muri Iran yari yarigaruriwe n'Abongereza, nibo bari boss. Bwari bufite ikigo cyitwa Anglo-Iranian Oil Company, ni ikigo cyacukuraga petrole. Ubu ngubu cyabaye BP, cyafashe petrole yose ya Iran. Ubwongereza bwikubira 84%, Iran bayisigira 16 gusa. Ku madolari 100, Iran yacuraga amadolari 16 gusa. Ibi ntabwo byari ubucuruzi, bwari ubujura n'isahura ndengakamere ryateguwe kandi rishirwa mu bikorwa mu buryo bw'amategeko. Ubigeze mu mwaka w'1951 hatowe umugabo ukunda igihugu wanze gupfukamira abakoroni.
Mohamed Mossadegh. Intego ye yari imwe, peterole ni y'abanya-Iran, igomba gusubira mu maboko ya Iran. Nationalization. We n'inshuti ze bakoze ibishoboka byose kugira ngo bisubize ubutunzi bw'igihugu. And Mossadegh, he kicked the British out. Yeah. And now, of course, the British did not like that. Because if there's one thing that makes white people angry, it's taking back what they took from you. Right? Hey, two wrongs don't make a right. So now... Aha rero Mossadegh hari icyo yakoze gihambaye, yirukanye abongereza. Kandi hari ikintu kimwe abazungu badakunda, ni ukubaka ikintu cyawe ucishubije. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, umuyobozi mukuru wa CIA afatanyije na MI6 y'abongereza muri operasiyo bise Ajax, babinyujije mu mabandi, abanyamakuru, abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Mossadegh. Mu ijoro ryo ku minsi 19 ukwezi k'umunani mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, demokarasi ya Iran yarishwe. Ibi ntabwo byari impanuka. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, Eisenhower yicaye mu biro bye byera White House muri Amerika. Abongereza bamushize mu matwi bamwongorera bati, Mossadegh ari gukorana n'abakomuniste, batagiye guha peterole abasovieti. Cyari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko uwo yari yasimbuye Harry Truman yari yarabyanze. Bari bamaze igihe babishaka, ariko Harry Truman yari yarabyanze. Yamusimbuye ku minsi 20 ukwezi kwa mbere nk'uko bisanzwe muri Amerika. Bigire mu kwezi k'umunani, Eisenhower atanga itegeko afatanyije n'umuyobozi wa CIA muri Aziya na MI6 y'abongereza. Nibwo bishuye amabandi nka Shaban the Brainless, umuntu wari uzwiho gukoresha imbaraga z'umubiri kuruta ubwenge. Bamuhaye amafaranga menshi, akayabo k'amafaranga bakuraga muri peterole ya Iran, mu butunzi bwa Iran, ngo binjire mu rugo rwa Mossadegh bamukurubana mu muhanda mu ijoro. Ibi ngibi CIA y'abanyamerika mu mwaka wa 2013 yarabyiyemereye yonyine. It's actually been an open secret for decades, but for the first time now, the CIA has released documents that show its role in the 1953 coup. That is the coup that toppled Iran's democratically elected Prime Minister. Mohamed Mossadegh had moved to nationalize oil production in Iran. So shortly after his election, the CIA began to plan his overthrow, teaming up with Britain's MI6. Yarabyemeye ubwayo, igira iti, nitwe twabikoze, twishe demokarasi yari itangiye kuziruka kubera inyota ya peterole. Britain and Iran were feuding, and both of them turned to America for help. Iran asked America to help protect their democracy, and Britain was like, "Hey yo, America, do you want oil?" And America was like, "Yeah." Nibo bashizeho bankuraje uburyo bwo kugira ngo batore, bankuraje demokarasi ivuye iwabo. Mu gihe igihugu cyari kimaze kuyemera ikiraka bebe, nyuma y'imyaka 2 bahiritse ubutegetsi coup d'etat. Iran's democratically elected Prime Minister, Mohamed Mossadegh, is overthrown in a coup organized by the CIA. Bimika umwami w'igitugu witwa Reza Shah Pahlavi. Reka mbibutsa kino kintu. Mbere y'imyaka CIA yagiye ikora andi coup d'etat, ariko yayakoraga mu buryo bwa financement bw'amafaranga. Ariko bimaze kugera muri iyi myaka nibwo CIA yatangiye coup d'etat Hazarani. Reza Shah Pahlavi yamaze imyaka 26 ari inshuti y'akadasohoka ya Amerika. Yabahaye 40% bya peterole yose ya Iran. Umuhanga umwe muri Amerika niwe bivuze neza, arabaza ngo ibaze ico bivuze gufata amavuta y'igihugu ukayaha abanyamahanga ku kigero ca 40%. We got rid of Mossadegh and we took him out of power. In his place was Mohamed Shah Pahlavi. Pahlavi, thanking the US for getting him back into power, signed over 40% of the oil field. Aravuga ati, ni nko gufata ubutaka bwose bw'ubuhinzi muri Amerika ukabwegurira ikindi gihugu. Abanyamerika ntibabyihanganira, ntibabyemera.
n'abanya Iran rero ntibashobora kubyihanganira, niyo mpamvu batabyemeye. Ibi byari isahura ryambaye ubusa. Maze Amerika imuha urwego rwa gisirikare rutoza barwita ngo ni SAVAK. SAVAK ntabwo rwari urwego rw'umutekano gusa, yari imashini yo gukura abaturage ba Iran umutima. Yaricaga igatoteza buri wese utaravugaga rumwe nabo, utarumvaga ubukoroni ko bugomba kuba muri Iran. Mu mwaka w'1971 Shah Pahlavi yakoze ibirori by'imyaka 2500 byatwaye miliyoni zirenga 100 z'amadolari. Muri 2026 ni half billion, $1 billion. Ngaho vunje uyashire mu mafaranga y'iwanyu. Ibiryo byaturukaga i Paris mu Faransa, byazaga mu ndege ya gisirikare. Divayi yanyanyagizwaga mu nshuti za Shah Pahlavi, mu gihe abanya-Iran mu byaro banywaga amazi y'ibiziba, abandi batayagira kuko iki gihugu gifite igice kinini cy'ubutayu. Yewe n'ahataba ubutayu urumva ko bavoma, ntibabonaga amazi. Kandi ntabwo byari ubukene gusa, hari n'imenwa ry'amaraso. SAVAK yashizweho na Amerika ntabwo yari urwego rwo kurinda abantu, yari imashini yo gukura no gusenya no gushira iterabwoba ku muntu wese wakoranye na Mossadegh. Benshi bafungiwe hirya no hino, ibyo byose Amerika yarabirebaga kuko Shah yari umupolisi wabo urinda inyungu na petrol n'imbunda yabo yo kwica rubozo. Ibi nibyo byaremye inzika idashira mubona n'uyu munsi, aho abanya-Iran bavuga yuko ubutegetsi bwabo bubi bubanejeje kuruta no gufashwa n'uburengerazuba. Inzika yaturitse mu mwaka w'1979 ubwo abaturage bari bamaze kurambirwa, bararambiwe bibageze habi. Bashigikiye Islamic Revolution yo mu mwaka w'1979, baza kwishiriraho ubutegetsi bakunze aribwo bwa Ayatollah ubu mureba buyoboye kugeza uyu munsi. Maze Amerika ihinduka isigara ari ngende ndeke. Kubera iki? Yari itakaje crude oil yo muri Iran. Bibutse yuko Iran ni igihugu ca kabiri gicukura petrole, kikaba igihugu ca kane gicukura crude oil kw'Isi. Murabyumva namwe, cyari gifite ubutunzi karemano. Ubwo ntituvuze ibindi, iyo havuzwe amavuta ntiyabahirengagijwe andi mabuye y'agaciro abarizwa muri ico gihugu. Batangira uwo munsi gushaka uko bashobora guhirika kandi bwa butegetsi. Imyaka 40 irashize, ariko hari igisebe kimwe abanya-Iran basigaranye bibuka kirenze kuba barahirikiwe ubutegetsi. Ku minsi 3 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1988 ubwato bw'intambara bwa Amerika USS Vasnas bwagurukije igisasu ca misile kirasa ku ndege y'abasivile ya Iran Air Flight 665. Yari irimo abantu 290, bose bahasiga ubuzima. Hari harimo abana 66. Amerika yari isobanuye ivuga ko ryari ikosa, ariko cyababaje abanya-Iran cyane suko Amerika itasabye imbabazi gusa. Cyababaje abanya-Iran kurushaho nuko abasirikare barashiye iyo ndege bahawe imidari y'ishimwe, Medals of Honor. Mu maso y'abanya-Iran ibyo ntabwo byakozwe nk'ikosa, byagaragaje uburyo Amerika isuzuguye abanya-Iran. Ibisa amateka ya kera gusa. Mu mfuruka z'i Teheran mu murwa mukuru haherereye Jardin nini Endlab Square. Imbaga y'abantu nyinshi yari hateraniye ubwo barimo bizihiza agahenge katanzwe mu ntambara ya Iran na Amerika. Mu kinyamakuru Reuters cyabajije umugore umwe babamubaza uko yishimiye uyu munsi. Yasubije mu magambo atangaje, aravuga ati: این ببر پوشالی امریکا برای کل دنیا نمایان شد. مگه آمریکا زدش عوض میشه؟ واقعا من نمیدونم چرا قبول کردن. ese kamere ya Amerika ishobora guhinduka? Iyo bavuze agahenge ku banya-Iran bumva amayeri. Bavuga Amerika ati Amerika yari yiyeretse isi inshuro zirenga 100, ntabwo ari abizerwa. Kuri bo ubuso butabazi.
ni uburyo bwo gushaka umwanya bwo kwiyegeranya ngo bisuganye bafashwe bakomeze gufasha Isiraheli. Iyo umwanzi ashatse agahenge aba ashaka gutyaza umuhoro we neza. Iyo niyo nzika iri mu mitima y'abanya Iran ituma Amerika idashobora gutsindura urugamba. Iyi ni intambara yo mu bitekerereze, ni intambara yo mu mutwe, psychological warfare. Amerika n'inshuti zabo barabizi ko niyo barasa misile imitima y'abanya Iran yamaze kwinjira mu gihome. Kohereza ingabo uyu munsi muri Iran byaba ari nko kwiyahura mugaragaro. Sintekereza ko hari uwatinyuka gukora ku mateka ya Iran, civilization of Iran. Ntabwo ari imbabazi bafite abanya Iran. Saddam Hussein yarabigerageje atera Iran, arwana mu buryo butandukanye mu mwaka wa 1980, kandi ntiyarwanishije imbunda gusa, ahubwo yakoresheje chemical weapons. Chemical weapon ni intwaro z'ubumara. Izi ntwaro z'ubumara yagiranye amasezerano n'ibihugu by'uburengerazuba, nibyo byamuhaye izi ntwaro, byamukingiye ikibaba. Yisha abaturage b'abakiride barenga 100,000 ubwo barwanaga na Iran, umva bari bafatanyije na Iran. Saddam yabanyanyagijemwo intwaro z'ubumara. Ibindi byari impanuka, byari ubucuruzi bw'amaraso. Uburengerazuba bwahaye Saddam Hussein amasezerano yo kugira ngo barwanye Iran kuko bashakaga kuyishira hasi. Bibutse ko yayiteye bamaze umwaka umwe bakimara gufata igihugu. Bari bavuye muri revolution muri 1979. Ubudage bwatanze hejuru ya 50% y'ibikoresho byagiye gukoreshwa izi ntwaro z'ubumara zanyanyagijwe mu baturage b'abakiride. Umuhorane w'umucuruzi witwa Francis Van Raat yatanze amatona arenga 2,000 y'imiti ya gaze ya mustard gas. Amerika n'Ubwongereza n'Ubufaransa bafunguye imiryango y'ubucuruzi. Bari babizi neza yuko ubucuruzi bw'ibyo Saddam ari kugura bugiye gukoreshwa iriya miti y'ubumara. Mu ndimi za gisirikare babyita ngo ni weapons of mass destruction, lethal weapons. CIA yafashije kugira ngo ibone ibyo ngibyo, irasubira ibaha supplying amashusho, iba supplying ibyo bikoresho bibazanira, ibafasha no kubaha amashusho ya satellite agenda babagaragariza babereka aho bagomba kurasa. Amerika yarabirebaga ariko ibyo byose yarabyirengagije birenza amaso. Isi vuze uburenganzira bwa muntu, Iran yumva ubugambanyi bw'amahanga. Iraq imaze gutera Iran, barasha intwaro z'ubumara mu baturage b'abakiride, barabishe genocide, bakoze massacre. Intambara yose ivugwa ko yatwaye abarenga 100,000 by'abaturage b'abakiride muri Iraq. Uburengerazuba Amerika ho kwamagana Saddam Hussein bamukingiye ikibaba, bamukorera icyo bita diplomatic cover. Babigeretse kuri Iran, bashinja ko ariyo yateye abo baturage mu buryo bwa diplomasi kugira ngo Iraq idashirwa mu bihano, bemeye kumukavaringa. Mu gihe bashakaga gusenya Iran nibo babitanze. 2003 babikoreshe nk'urwitwazo. Ibi byigishije abanya Iran ko amategeko mpuzamahanga ari igipupe. Bahisemo kwirwanaho bakoresheje imitego yo mu misozi yabo. Hari ikibazo twabajije dutangira, kuki gutera no kwigarurira Iran mu buryo bwo kubutaka? Amerika ibesha nubwo yohereza ibitwaro n'abasirikare muri kiriya gice, kubera iki gutera Iran bidashoboka? Gutera Iran ku butaka byaba ari ukwiyahura. Reka tubijemo. Reba ikarita ya Iran, reba imipaka yayo yegeranye na Iraq na Turkey, Turkiya mu burengerazuba, Armenia, Azerbaijan na Turkmenistan mu majyaruguru yayo, Afghanistan na Pakistan mu burasirazuba. Hasi mu majyepfo n'amazi y'ikigobe cya Perse cyangwa se Persian Gulf. Iran ni igihome cyubatse karemano, ndaje mbigusobanurire. Imiterere y'iki gihugu mu rugamba ni intwaro ubwabyo kuruta misile. Reka mbikwereke. Mu burengerazuba hari Zagros Mountains, imisozi y'urukuta rw'amabuye rufite inzira z'inzitane, yoroshe kurinda, igoye abatera. Mu majyaruguru hari Albrez Mountains, imisozi izamuka imeze nk'ingabo ikingira umurwa mukuru wa Teheran, yunamiye ku nyanja ya Caspian Sea. Mu burasirazuba hari indi misozi y'ibihanamanga iruhande rwa Pakistan na Afghanistan. Hagati mu gihugu naho hari ubutayu bwica, Dasht Kavia na Dasht Lut.
hagasubira mu majyaruguru hafi ya misozi ya Alborz Mountain hakaba Caspian Jungle. Ibintu bitangaje, imisozi, ubutayu n'inzira zifunze. Iran ni igihugu cy'igihome karemano, natural fortress. Reka tuzinjiremo neza mu buryo bwo gusobanurira kugira ngo nkwereke imiterere y'iyi misozi. Reba imisozi ya Zagros Mountains ntabwo ari uruhurirane rw'imisozi isanzwe. Iyi misozi ifite uburyo bw'ishoberamahanga ku gisirikare cyose cyagerageza gutera kigana muri Iran. Iteye nk'imirongo y'amaterasi, ntabwo ari umusozi umwe, ni imisozi myinshi yuriranyeho imeze nk'umugongo w'ingona. Ni uruhererekane rw'imisozi ikurikiranye isaga 30. Bayita ngo ni Zagros Simply Folded Belt. Umwanzi ntabwo yurira umusozi umwe, agomba kurira akamanuka, akazamuka, akamanuka, akazamuka, akamanuka inshuro 30 zose. Ibi ngibi rero abahanga nibyo bavuga ngo niyo mpamvu babyita ngo ni nk'umugongo w'ingona. Ingona ikiri nzima iba ifite iyo migongo imeze nk'amaterasi, niko iyi misozi yubakitse. Hagati y'iyi misozi hari ibindiro bya salt domes, ni imisozi y'imyunyu yangiza amapine y'ibyuma. Bivuze ko ingabo z'umwanzi zidashobora gutera zihaciye zija Teheran mu mujyi mukuru rwagati. Iki gihugu cya Iran ni igihugu kinini gifite ubuso bwa 1.6. Ni igihugu kinini gikubuze Ubufaransa inshuro 4. Kugitera no kugira ngo bagitere bagifate bakirinde, abahanga bavuga ko bizabasaba ingabo ziri hagati y'500,000 na miliyoni. Kiraruta Iraq kikubuze inshuro 4 zisaga. Hari idirisha rimwe ryonyine risa n'iribereretse, ni mu majepfo y'uburengerazuba, ni mu ntara ya Kazakhstan. Aha niho honyine hari ubutaka burambaraye, hari ikibaya. Ariko aka gace nako ni umutego w'inyabutatu. Imbere yaho hari ibishanga, inyuma hari imisozi ya Zagros. Kazakhstan ni tactical funnel, ikurura umwanzi mwinjiza mu kibaya, yamara ikamufungira hagati ikoresheje inkuta z'imisozi. Gusobanura ko ari mu bishanga ariko kandi yegamiye imisozi ya Zagros. Aha niyo Saddam yigeze kwibesha mu mwaka w'1980 niho yanyujije ingabo, yibwira yuko mu minsi mike azaba yamaze gufata Iran. Ariko Kazakhstan yamubereye ikindi kintu. Yageze aha asanga Iran si ubutaka busanzwe. Ibifaru byiwe by'intambara by'uburengerazuba bwari bumuhaye zarahangirikiye. Ingabo ze zikwamira mu misozi ya Zagros, zarahatikiriye. Yamaze imyaka 8 arwana. Saddam yasobanukiwe mu maraso ye ko ushobora kwinjira mu muryango wa Iran ariko udashobora kugera mu nzu hagati. Ibi si amateka ya vuba gusa. Guhera kuri Empire y'Abaroma yagerageje inshuro nyinshi kugitera, ariko bacishijwe bugufi n'inyota n'umucanga. Marcus Lenius Crassus n'umwe mu bajenerale b'Abaroma bari batinyitse kandi babakire. Amateka avuga ko bamunywesheje zahabu ishongeshejwe kubera inyota y'ubutunzi butari ubwe. Uyu mugabo yari akomeye. Ingabo ze zamizwe n'ubutaka bw'iki gihugu, inyota imubera isasu ryamuhitanye. Siwe wenyine, abami b'Abanyaturikiya Ottomans bahitanywe n'ubukonje bwo mu misozi ya Zagros. Iyi misozi ifite amateka karemano yo guhagarika abanyamahanga. Hagati mu gihugu hari ubutayu bubiri narimbo kubwiyeho, Dasht Kavia na Dasht Lut. Bufite imyunyu ituma ubutaka bweruruka, aho ubushuhe bugera ku rugero rukabije rutarabaho ku isi. Usimbutse imisozi agwa muri buno butayu. Ntabwo bishoboka ko ingabo zipfa kurenga ahangaha. Ibifaru birapfa, abasirikare baricwa n'inyota. Ibi ni by'abahanga bita environmental attrition. Ariko nanone hari urukuta rw'amajyaruguru naruvuzeho, rurimo Alborz Mountain na Caspian Sea na Caspian Jungle. Iyi misozi Alborz nirinda umurwa mukuru Teheran, irazamuka cyane n'imisozi hanamye yunamiye inyanja ya Caspian, igasiga nta mwanya wo kunyuzamo ingabo zigana mu murwa mukuru kuwufata. Biragoye kugira ngo urenge iyo misozi unyuze muri iyo nyanja. Inyuma y'iyo misozi Alborz hari undi mutego utangaje. Mu majyaruguru yayo haherereye ishamba rinini cyane rya Harkanian, bayita ngo ni the Caspian Jungle. The Caspian Jungle ni ishamba rinini n'ubundi rihura n'inyanja ya Caspian, rigakora urukuta rumwe rifatanye n'iyo misozi yo kubloka inzira y'umwanzi ishobora gutera Teheran. Wogira ngo nibo biremeye iki gihugu urebye uko iki gihugu cyabo giteye.
n'amashamba y'inzitane manini cyane afite amateka yihariye mu gihugu cya Iran, nubwo benshi bakizi nk'igihugu cy'ubutayu. Si ubutayu busanzwe nka kwa kundi abantu benshi batekereza ngo biriya bihugu bigizwe n'ubutayu gusa. Ni jango, ni ishamba ry'inzitane, ikibira biruta bya bibira byo muri Vietnam ku bantu bagiye bareba, abantu gukurikirana ibihugu, mureba geography y'ibihugu. Ariko kandi abantu mwarebye amafilime y'abanyamerika bakiniye muri Vietnam, iruta ya mashamba yo muri Vietnam, bagaragaza ubutwari bw'igitangaza bwabo butabaho mu misozi ya Iran n'amashamba ya Iran. Abahanga bavuga yuko hobera intambara iruti yabereye muri Vietnam. Ibifaru byohangirikira abasirikare bakahashirira kugira ngo ufate Iran bigahinduka inzozi. Ahangaha rero niho mosaic defense ndaje nyibasobanurire. Abarwanyi babo baba bazi buri giti, bazi buri gasesero. Gutera unyuze mu majyaruguru tibishoboka. Mu mivugire ya gisirikare babyita ngo ni the choke point. Ahangaha niho za misile n'ibifaru bitaba bifite ico bivuze. Imiterere yaha niwe mwanzi mukuru utinywa kuruta uko batinya ingabo za Iran, ahubwo n'ubutaka bwa Iran ubwabwo burica. Mu rugamba rwo muri 2026 niyo mpamvu zabahindukiye ihurizo, baguma bibaza kugira ngo baratera bakareka bagatinya, kuko nubwo ingabo zirundanyirizwa muri turiya duce, kwinjira mu buryo bw'ubutaka zaba bigoye cyane. Aha niho abaturage babo bavuga ngo ntekereza ko ari ugukanga abantu gusa. Intambara twahuye nazo tizishobora kudutera ubwoba ukundi, tuzi ko ibatari bisha ati bisibisha. Ariko rero tuvuze ku miterere karemano y'igihugu cy'abaperesi, reka noneho nkwereke undi mutego mutindi w'ubwenge bwabo noneho butangaje, the mosaic defense. Mu mwaka wa 2008 Iran yasubije amaso inyuma ireba uburyo biriya bihugu byabo byagiye bisenyuka. Yiga isomo rikomeye cyane. Iravuga ngo iyo usenya ubwonko umubiri wose uhita usandara. Uko niko byagendeye Saddam Hussein. Nabo baravuga rero ati ubwonko ni iki? Ni Teheran. Teheran niwo murwa mukuru, niko kuvuga ngo usenye capital, igihugu cyose kiba gifashwe. Bigira inama baravuga ngo reka tugabanye igisirikare, aho kugira ngo basenye ubwonko igisirikare cyose gisenyuke, bakigabanya mu ntara 31. Buri ntara bayiha igisirikare cyayo cigenga, bagiye ibikoresho byabo bya gisirikare, bifaru byabo byigenga, ku buryo ubateye bahita barasa misile badategereje uruhusa ruva ibukuru, bititaye kuvuga ngo bategereje Central Command ivi ibukuru gusa ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo buri ntara n'urwego rwihariye ruri independent ukwarwo. Ndavuga mu rwego rwa gisirikare, the mosaic defense. Buri ntara ifite komande iri independent ya IRGC. IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni ukuvuga ngo bo bibanda cyane mu buhanga bwo gukora intwaro za kirimbuzi, zo gukora ama-drones n'ama-missile, kandi bakaba bafite uruhusa rwo kuzirasa badahawe green light ivuye hehe ibukuru, as long as igihugu kiri mu ntambara. Ni intambara y'abaturage ivanze n'ubwenge bwa gisirikare. Bafite ihuriro ry'abaturage muri buri ntara riri ready kurwanira igihugu, baryita ngo ni message, ririmo abaturage barenga miliyoni biteguye kurwanira igihugu. Gifite ububiko bw'intwaro, gifite uburyo kishaka amakuru, gifite uburyo cigenga buri ntara, kandi kabikora ntawe itegereje ngo gira gutyo. Ibyo rero ntibitangaje. Hari ikindi kintu gitangaje cyane mu buryo bw'imyubakire ya gisirikare yawo. Bafite amayeri ateye ubwoba bita ngo ni fourth successor protocol. Buri muyobozi w'ingabo bafite abantu hagati ya 3 na 7 biteguye kumusimbura akanya ko ariko kose yabahuye n'ikibazo yabatewe. Ibi ngibi ntekereza ko bamenyereye yuko Israel izayica abayobozi babo bakuru, so bubatse nabo impamvu yo gutuma idashobora kugera ku ntego. Bubaka igisirikare kirimo abantu 7 bari ku mwanya umwe biteguye gusimbura gufata ibirindiro umwanya wari wo wose umukuru yo barashwe. Ni ukuvuga ngo urashe umwe undi ahita akaba ibirindiro, warasa undi undi agahita afata ibirindiro. Niyo mpamvu mu ntambara ya Amerika na Israel bashoye kuri Iran yabananiye, bakoze decapitation nk'uko Amerika ibyita, ngo barimbuye igisirikare cyose, bakimaze ubukana, bangije amato yabo, bangije ubwirinzi bwo mu kirere, bisha abayobozi bakuru
yuko raporo zibivuga ngo kuva mu kwa gatandatu abayobozi barenga 100 n'imisago ibikomerezwa. Ibaze nawe mu gihugu cyanyu ibikomerezwa bigera mu 100 bose barishwe, ariko igihugu gikomeza kuba cakindi, guverinoma ikomeza kuba kwa kundi. Kubakubita kudeta rero byarananiranye. Amerika yarabishakaga ariko ntiyo bishobora, barubakitse. Uwateye wese ugerageje kurenga imisozi hari ubutayu, utishwe n'ubutayu ahura n'ibifaru bya gisirikare, utishwe n'ibifaru bya gisirikare ahura n'abaturage b'abaperesi. The Mosaic Defense ikaba activated igakora. Teheran irinzwe n'ibintu byinshi, kuyitera no kuyifata tekereza ko ari ikintu kigoye cyane. Reba kuri iyi nyanja mu kigobe cya Hormuz, ubugari bwa kilometero 33 gusa, 21 miles, niho umutsi w'ubuzima bw'isi uherereye. Bavuga yuko hagati ya 20 na 30 za petrole y'isi, crude oil na petrole byose, ayo mavuta byose binyura muri kano gace, aka kanigo kangana gutya. Iyo Amerika iteye Irane, ntabwo ibiteye Irane gusa, ibiteye ku gifu c'isi. Kuhatera ni kimwe mu bintu byagoye Amerika kandi ifite ubushobozi yo hafata mu masaha 2, ariko Iran igatera hariya. Aha hantu ni ahantu hato cyane ariko h'ingenzi, 1/5 c'ubuzima bw'isi bwubakiyeho. Ntabwo ari petrole gusa, abenshi mwumva ngo ni petrole ihanyura kuko niyivugwa cyane, ariko ni ukuvuga ngo fertilizer, ifumbire, ahangaha niho inyuzwa cyane cyane igaburira ibihugu bya Aziya, ibihugu bya Afrika, ni hariya dukura ifumbire, niho inyuzwa. Ntabwo ari ibyo gusa, ni ubucuruzi butandukanye buva hirya no hino ku isi. Ibyo byose bifungiye muri uriya mutsi umwe. Amerika ikangisha kubarasa bakavuga ngo turahafunga, ariko se bahafunga bati? Reka ngusobanurire. Uyu munsi Amerika ntabwo ishaka gufata igihugu cyose kuko ntibishoboka, ishaka gufata aka kantu gusa, uriya muyoboro n'ibirwa bikeya nka Karere Island. Urugero nk'ibirwa bya Karere Island nibyo bikontorora 90% by'ubukungu bwa Iran. Amavuta yose asohorwa muri Iran na petrol, crude oil, byose bicishwa hariya. Kubera iki? Niho hari roundabout, ni crossroad zoroshe kugira ngo basupplying hirya no hino ku isi. Icyo bakoze ni iki? Barahafunze, bamaze guterwa mare kuhafunga, ibihugu byose bigasora kugira ngo babashe kuhanyura. Batanga $2 million, miliyoni 2 z'amadolari, ariko izo nabyo bikaba bigenewe gutangwa n'inshuti zabo gusa. Ayo mafaranga yakoreshwaga ngo bazayakoresha biyubaka bubaka igisirikare, gusana urwego rwa gisirikare rwabo. Aha hantu rero Amerika kuharasa niko kurasa ku gifu c'isi. Ibi nibyo bituma urugamba rukomeza gukomera, rugahinduka kaga gakomeye ku isi. Ibi ngibi abanyamerika nabo bari gutinya yuko bashobora kuhavana ikimwaro kimeze gutyo. Baratinya yuko urugamba rutinda, niyo mpamvu bashiraho pressure, bashaka yuko birangira. Irane iripanze, si ibyo gusa, bararwana n'intambara y'ikoranabuhanga itandukanye n'iriya tubona. Hari intambara y'ikoranabuhanga. Mu 2010 Amerika na Israel bateye Irane virusi ya Stuxnet. Uyu munsi Irane nayo ifite ingabo za cyber zishobora guhagarika amashanyarazi muri Amerika. Ibi si amagambo gusa. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu, itsinda rya Handler Hack Team riyobowe na Iran ryerekanye ko nta ukumiriwe kuri iri koranabuhanga. Binjiye mu buzima bw'umuyobozi mukuru wa FBI Kash Patel, bashira hanze amafoto n'inyandiko zibanga. Berekanye ko n'umuyobozi mukuru urinda Amerika ashobora kugerwaho. Ibi si ubusazi. FBI kubatabyumva ni ikigo c'ubutasi bw'imbere mu gihugu muri Amerika. Ibi si ubusahuzi bwa cyber gusa, ni ubutumwa bukaze buvuga ko niba Amerika ishobora kugenzura ikirere, Iran nayo ishobora kugenzura umutekano w'ingo zabo ukoresheje imigozi y'ikoranabuhanga itagaragara. Ni intambara itumvikana, ariko kandi bose bashoboye, kandi ishobora gusiga isi mu mwijima. Ni ibihugu bihanganye. Mbibutse yuko Iran ntiri yonyine, iri kumwe n'Ubushinwa n'Uburusiya. Iran bamereye nk'urukuta, buffer zone. Ni inkingi ihagarika kwaguka kwa Amerika muri Aziya. Niyo mpamvu bayihagaze inyuma, barasunika, no kuvuga ngo bari inyuma yayo basunika. Ntabwo bashobora kwemera ko itsindwa n'importe ko, bayiri inyuma. Niyo mpamvu uyu munsi barinda Iran mu buryo bwose bushoboka.
mu ikoranabuhanga n'ibindi. Bavuga yuko Uburusiya babohereza babaha uburyo basangira uburyo bw'ubutasi bw'amakuru. Ibitero byinshi Iran igaba ku birindiro by'Abanyamerika, ubwirinzi bwabo bwasenyutse, babihabwa n'Abarusiya. Ni ibihugu by'ibihangange bifite ekonomi zikomeye. Si ibyo gusa, Uburusiya n'Ubushinwa ni ibihugu bibiri muri bitanu bifite icicaro gihoraho mu kanama ka ONU, bakoresha veto, itegeko ryabo ry'ubudahangarwa, bakingira ikibaba Iran. Ni ukuvuga ngo bari kumwe na Amerika, ariko Amerika ntaco yobikoraho kuko bose bafite veto. Ico batoreye kirahagarara. Kubera iki? Bakingira Iran kubera ko nayo ibakingira, niyo iri hagati yabo na Amerika. Ni ukuvuga ngo bahanganiye izo mbaraga. Aha niho haherereye ubwenge bwa Iran uyu munsi. Iyo Amerika ivuga ko ije guhirika ubutegetsi muri Iran, abaturage ntibabona umutabazi, babona wa mugabo uzatabaye urugo yita umutabazi azanye umufuka wo gusahura. Babona wa wundi wisha abana 66 mu ndege. Amerika kuri bo si umutabazi. Niyo mpamvu uyu munsi abanya-Iran ubutegetsi bwabo nubwo bwoba bubi, bakabubona bunaniwe bumeze gute, bakora imyigaragambyo, iyo uyu mutabazi aje bafatanya n'ubutegetsi bwabo. Kuri Iran iyi ntambara ije gutya izituma igihugu gisubira kwiyunga kikaba kimwe. Byarakozwe muri 80 ubwo Iraq yabateraga, abaturage baje nyuma ya leta yari tarakomera, bari batariyumvamo, bafunguza n'abasirikare bari bafunze, batsinda Iraq. N'uyu munsi biragoye yuko Amerika ishobora gutsinda Iran. Ni impamvu nyinshi zifatika, ariko ibingibi ni bimwe mu bishobora gutuma kubatera no kubatsinda ari ikintu kigoye, kuko bazi neza ko umukoroni aza nk'inshuti, ariko agasiga igihugu agishize mu makuba, agishize mu nzara idashira, asiga ibibazo bitagira uko bingana. Iran si igihugu gusa, ni igihome c'inkuta z'ubutumburuke karemano, kandi gishimangirwa n'inzika bafitanye isaga imyaka 70. Urugamba kuri uyu munsi ntabwo ruri ku butaka gusa, ruri mu mitima y'abantu banze kongera gupfukamira umukoroni. A world of stories.